Po 25 godini istokot za prv pat ostane bez politički vrski so Skopje. Nema ni to jedno ministersko mesto vo vladata što je podgotvuva Zoran Zaev. Ni to jedno od iminjata ne je so mesto nitu na ragjanje, nitu na živejenje od istočnijot region. Koliko za ilustracija istokota osobeno štip dosega bile važan politički del od site nivoa na vlastav održavata, počnu vajke od prvi od predsjedatelj Gligorov i premijer Kljusev, ministrite od prvata vlada Jordan Mijalkov i Georgi Naumov. Ponatamu Berovec od Blagoj Handžijski i zamjenik ministar od za zemjodelstvo Sande Džambazovski od štip 20 od vladata na Crvenkovski. Nekogašnji od premijer Ljupčo Georgijevski je popoteklo od Delčevo, a vo negovata vlada Bea Kljusev, Naumov i Boris Stojmenov so dolgogodišno štipsko žitelstvo. Vo vtorata vlada na Crvenkovski istok od go zastapuva Ahari Kostov, ko je tesno vrzan so štipi Probištip i Kočanec od Ljubomir Janev. Bučkovski go izbra Minčo Jordanov, a vo vladata na Grujevski Bea Panče Kralev, Vančo Kostadinovski, Sonja Lepitkova, kako i seušte aktuelni od premijer Probištipjanec od Emil Dimitrijev. Tokmu i poradi ova odsustvo to na kadri od istokot vo prvi od ešalon na Zaev, Bea pričina za vakvi komentari. Nema me ništa, znam, a trebaš. Трябваше източния регион много голем. Ясно ли? Не може да там една внатрешна забиколение се у круг и си се прогласили сите тия. Па ја ги знаеш уште по-давно која излавата, знае се кои ќе бидат од нив министри. А целиот источен регион е без министри, тоа е абсурд. Треба да има доста млад кадар има. Иначе Štip е познат по министри и председатели, потекнува со доста политичко надограда, знање, така да треба да има. Na aktuelnata lista od SDSM glavno se kadri od Skopje, kako na primjer Radmila Šekerinska, Renata Deskovska, Dragan Tevdovski, Nikola Dimitrov, Robert Popovski, naturalizirani od Roberta Lagjozovski, Prilepčanec od Goran Sugarevski. Što zaniv kako eventualni idni ministri mislat ovdešnjite žiteli. Супер са, сите са добри, поштени луѓе, ја мислам дека ќе работат добро. Сега, во беше катастрофа. Во е нешто невидено. До сега бие 10 години, значи, обијање до косурија начисто. Мислам дека ќе биде најдобро сега. Они така обеќат, нели? За да биде добро. Тие што ги знаеме, треба да биде добро. Па да очекуваме нешто подобро до сегашното. Се уште не е ништо официјално оформено, ќе видиме. Да се надаме на подобро. Очекуваме да биде по-добро, ќе видиме како ќе биде. Се надеваме дека ќе бидат по-добри од овие старите. Во моментов политичката врска на Štip со извршната власт им се само пратениците. Според најавите за нова влада можно е да се гласа веќе утре. Ако се обезбеди поддршка, втора шанса за регионот е поделбата на заменичките и местата на државни секретари, но тоа сепак се само утешни позиции.